Baca ginau ya. Gue ini apa sih angkongnya? Hah? Pasir. Aku tengah pasir kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemuannya kalau saya tidur. Ngajak lain yang udah bergabung ya. Like, subscribe, like, komentar ya. Tadi orang ketinggalan video-video baru. Kok tadi aja gue. Aku berisi ke bos. Aku berisi. Sekarang di jenengan. Oh iya. Kayak kilur. Mungkin ternyata gue like kayak. Nah, kecepatan kantor bro. Orang kau ini orang gorak lah dengan surang atas maning. Maling rakyat gawat banget tuh. Di kasusnya maling rakyat dur bahaya banget. Nyorek kayak wujud tuku wingi dijalok ribe. Kolat nang tas. Mau ngapain yang begini? Anda apa ini? Bos. Kanda apa? Yo nyong gerak tuku ngesok rekanan lanyar. Masih ngapa? Iya sing abang yo kanu tuku anyar piye. Mutiru jenengan nyong sing tuku rak. Apa ki? Apa kowe jadi sakit nyong yo? Kenapa tuh? Oh, sero rak rupes banget. Ada. Ayo gue nyong aja gue. Apa? Anggal namung nabal kon nabal darat. Hah? Apa nih? Lebundi urung menambah taungan nah. Yo. Kok ada taungan aja? Ada taungan nah. Saya itu udah sering. Kita latih nambal tajeng dasare kebalik mi pek di nambal langkongan webok. Bukan ora gampang ora ya. Kemudian nyontangan ora kuat, bro. Arko kan rosa sih. Ngor latih nambal iki wis tajeng dari buka tambalan model ora kahora. Mun modal kompresor paling-paling rega 1.500.000. Modal tambalan paling 500.000. Kenang go sango tuwa. Oke. Buka tambalan kan aku sango tuwa sih. Ora bingung. Mulai latihan tajeng jauh. Ora apa-apa gitu bener mah kok. Sawat bedingin sing sebelah terbok nak. Iya. Wes salah sih song kene lho kowe nggo nahan sing nyopot kowe. Lah kowe sing nyopot. Sing nyopot kowe. Kowe nggo nahan. Tetep pinter ya kalau buka tambalan kena nggo sango tuwa. Sedina nambal kan 15.000, sedina nambal 100 beli pajakannya meledos. Itu sedina nambal 100. Wala itu gaduhan mong double dari sedina nambal 30 lah, 30 motor sampai yang bocor mong yang dapat seumur hidup. Selamat dibuka nambal penyebaran tahun 2012 bos. Urung pernah nambal sedina 20 urung pernah. Urung pernah palingnya 10. Terus kesalah bisa ngapa? Oh, cari buka kabar tahu lah balpira mas 30 lah. 30 motor siapa no kayak 10 beli or nambal 10 sedina oleh 150.000 ya 10 kena umpani bojo loro dari benang proyek kono proyek bayarnya pira sedina nang proyek bayarnya pira sedina 350 sedina loh kan loh oh seminggu loh galing ngising disimak cum seminggu 350 berarti sedina pira mon iya murah
Kaya ora sih bulu kan terus. Oh nang tambalan ya, oke. Nang kene angger wis tayang wis pinter. Kos dina nambel 10 bae ngene dah. Kowe soal 1.000. Buka kayak model ora akeh ora buka tambalan. Sing penting kowe sing dadi wis gari nyopot mbek karo kowe aja ngosok kowe. Sing nyopotan soal kowe yo. Terus lasi ya udah. Oh dadi enter dadi. Nabel motor cokan sik yo. Cokan nabel motor dawak yo. An banangkung dah sering lo copot iku ora. Asline anggar ban yang anu palak sing ana baute wadah copot baute papat. Yang cokane kuwi mulane harus iso ngelang kowe mau. Karena apa iku wis nyong ngode urung dikodene palak wis bodol. Motor itu benar sih. Banangkong. Palak wis bodol dong ketemuan palak aja kelemen suka mau nambal. Tambal dewek ini. Apa kata apa ya lo? Air packer ya. Jangan ke depan palak yang wangan banyak ada belangkong do yang lemes sih. Nih nyoba taglem. Ki nyoba iki caranya nyopot iki ya. Cara nyopot pantel. Dia segede iki dingin ya. Ketika iki no. Udah apa kena ora kena tambal ora ke? Weh, anu jebol. Oh, kudu weh. Ke ban kiye apa? Oh, bulan ora kena dodone. Otuk bandelem. Yang bandelem entok bagian biasanya bekasan. Langka. Dilimbe dadi. Hah? Yo ora. Paling gawe ke. Dilimbe bae. Ora, ke ya. Banangkung kan gampang. Kok ngeliat ban ring 14 GG ban ki bae pasang. Tetekok. Yang delim nggo waktu sampai bondol lentone. Bisa delim. Delim apa sih? Karo upak. Iya, Mbak. Terus ora tambah ban ki ngene. Benawa banget kowe. Ban kuat pol. Hah? 10 menit. Gimana tadi gimana? Ambil gimana? Mas Bu, lur matur nuwun banget sing wis ndeleng video sampe full durasi semoga bermanfaat sing bermanfaat ya deh. Sekebe matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.